Ljudi moji, dobrodošli u prvu epizodu komentarisanja Lige šampiona. Danas ćemo se osvrnuti na rezultate koji su odigrani u utorak i u srijedu i šta nas to očekuje u narednim utakmicama kao i moje prognoze i šta se to događalo za vikend od tih timova. Idemo se prvo dotaći odmah prve utakmice koja se igrala, a to je bila ono u 6:45 sati gdje je Briž dočekao Aston Villu. Moćan Briž koji je eto na krilima nakon što su izbacili Atalantu ukupnim rezultatom 5:2, gdje su ih pobjedili i kući i u gostima, nadali su se da mogu do top 8. Međutim, sa druge strane, moćna Aston Villa je otišla u goste u Belgiju i pokazala svoje umeće. Što je zanimljivo, evo možete sada vidjeti sa SofaScore postave jednog i drugog tima. Ono što je bilo malo blago iznenađenje, Bailey je dobio šansu pre Asensija, Rashford je startovao. Naravno, o tim pojačanjima ne treba ništa da se priča. Rashford koji igra fenomenalno, kao je također sa druge strane Asensio koji je i zatresao mrežu, ali više toga o nastavku. Treći minut se već igrao kada se mreža zatresla. Tu negdje na sredini je bio prekršaj. Tielemans uzeo loptu, čoknuo napred i onda ta fenomenalni Taylor Minks spušta glavom za Baileya koji tu negdje otprilike gdje je bila tačka sa levom nogom zatrže sa mrežu. Sjajan pogodak, prelepa realizacija Baileya. Tako da u tom golu zaista pokazuje koliko je Briž ušao loše utakmicu, što je dosta jako čudno za Aston Villu, jer znamo da Aston Villa katastrofalno otvara utakmice, pogotovo to se sada vidjelo već u subotu kada su igrali protiv Brentforda. Ko je gledao taj meč prvih 10 minuta zaista nisu mogli da se sastave, gdje je Brentford bio zaista bolji rival. Već sljedeća zanimljiva situacija se događa u 11. minuti kad tu na sredini terena McGinn krade loptu, Tielemans se šalje napred, tu je Watkins koji odigrava pas ka Rodgersu i Rodgers mu treba putiti loptu u prostor, međutim on pogađa ovdje igrača i lopta je oduzeta za Briž. Nakon toga ide jedna školska odigrana kontra i posle se zatresla mreža. Fenomenalno, katastrofalna greška Rodgersa koji su igrači Briža uspjeli da realizuju u pogodak. Nakon toga dolazi onda jedna velika odbrana Martineza i pokazuje zašto je jedan od najboljih golmana trenutno na svijetu. Velika šansa je bila to za Briž u 30. minutu. Ono što je bitno, Villa je prvih 10 minuta sjajno otvorila utakmicu i onda je kada je Briž zatresao mrežu, Briž je počeo da igra fudbal i zaista su se držali fenomenalno, imali svoje šanse, ali ovdje je Martinez spasio Aston Villa. I onda možda najključniji detalj utakmice, kakva intervencija Taylora Minksa. Ljudi moji, lopta je išla u gol, on je uspeo da je izvadi nogom nekako. Pogledajte vi samo ovu poziciju kako je uspeo da izvuče loptu iz gola. Zaista fenomenalna šansa je za to bila za Briž. Bio je u pitanju 69. minut, 8. minut, zavisi kako ko gleda. Sjajna intervencija Taylora Minksa koji eto je po meni bio igrač utakmice, definitivno upisao asistenciju, spasio cheese go, tako da zaista sjajan njegova utakmica danas. Dešava onda autogol Briža, sami sebi su dali go, Rodgers se centrirao i onda nejasno šta je radio Makele,
Kjale nisam siguran kako se izgovara, tako da nemojte me kritikovati. Ali mislim da je on je ubacio mrežu svoju, to bi uradio sigurno Watkins ili Asensio. Dvojice igrača su pratile tu situaciju, tako da svakako bi bilo 2-1. Posljednja situacija koja bi se dotakao ove utakmice jeste bilo u 86. minuti, kada pogledajte gdje je lopta, pogledajte, Kjaš tačno vidiš igrača, gleda direktno i zna tačno šta će se desiti. Dosta nesigurna intervencija, to je bila levog beka koji je nonšalantno primio loptu i onda ova glupost. Po meni ovo nije bio za penal, ali na kraju, eto, ne pitam se ja, sudije su pokazale na bijelu tačku i tako je bila dobila penal. Što je naravno Asensio vrlo sigurno, jako se okliznuo, ali precizno šutirao i to je bio go za pobjedu Aston Ville. Villa po meni nezasluženo, ali gotovo sigurno ide dalje. Ljudi moji, tako sada da se bacamo na moju prognozu rezultata što se tiče Aston Ville. Što se tiče Briža Aston Ville, ja sam prognozirao da će Briž odigrati 0-0 sa Aston Villom kući. To sam predviđao, na kraju se ispostavilo da nije tačno, a narednu utakmicu sam rekao 3-1 za Aston Villu, da će biti u Birminghamu. Sada po svom nekom, kada sam vidio i utakmicu protiv Brentforda, sigurno je da će Aston Villa primiti gol, to mogu da garantujem. Šta bi možda, koji bi rezultat bio realan? 1-1, 2-1 za Aston Villu. Siguran sam i da će Briž također primiti gol. Ok, ljudi, bacimo se na drugu utakmicu. Druga utakmica Liga šampiona bila je Real Madrid Atletico Madrid. Real Madrid je dočekao Atletico Madrid i zaista na punom stadionu pred svojim navijačima su igrali utakmicu. Ono što bi ja odmah istakao jeste igrače, a to su za mene bili Rodrigo i Julian Alvarez. Idemo se baciti na postavu klasi, očekivano postava Real Madrida, kao i očekivana postava Atletico Madrida, gdje su igrali bunker. Za mene definitivno igrač utakmice ili Alvarez, koji je sjajno odigrao, postigao prelep pogodak, dati onakav gol da doći ćemo do tog gola, ili Rodrigo koji je plesao na terenu i igrao se. Real Madrid ima plesače na terenu. Način kako oni igraju, kako sve rade sa lakoćom je zaista prelep. Kad pogledate video, ovdje još fali i Bellingham koji bi zajedno sa svima plesao na terenu, zaista da se naježite. Da se mi dotaknemo utakmice. Već je sjajno otvorilo veče kada je Kamavinga poslao jednu dugu loptu ka Valverdeu, a ko snajper u nogama da ima prelepa lopta, pretrčava tamo Rodrigo, jednog igrača, drugog i onda završnica. Prelepo, zaista pogodio je sjajno i ne znam zašto, ali ovaj gum je tako prelep. 6. minut, jedna sporna situacija, da li je ovo bio penal ili ne, za mene je bio čist ko suza. Real je trebao dobiti penal, opet Rodrigo pravio probleme, ali sudije su svoje rekli ne. Bilo je to malo remplovanje na početku, ali onda ključno je ova ovdje noga sada, što vidite, levo nogu Rodriga. 31. minuta se igrala, a Alvarez je ovdje samo pleso. Dati ovakav gol ovolkom golmanu, kuda je ova lopta prošla, neverovatno. Alvarez trese mrežu za 1-1. 54. minut se igrao, Garcia je dobio loptu i mogu da se kaladim da nije ni on znao šta će da radi. Zamalo nije ovdje pao Jimenez da uzme loptu, nekako se spetljao i onda kuda je prošla ova lopta.
fenomenalno. Petorica igrača Atletico Madrida nije mogla da zaustavi ovaj šut. Tako je Real opet došao na 2:1. Zatim 61. minuta dolazi lopta do Jimeneza koji se mogu iskupiti za ono što mu je napravio Garcia. Lopta dolazi, međutim on je traljavo šalje preko gola. To je bila dosta dobra šansa, vole hvatiti iz takve blizine, ali ostaje 2:1. I onda velika šansa u 91. minuti, pogledajte ovo. Bio se ukliznuo tamo Jimenez, ali na kraju sjajno spasio Llorente, čini mi se. Na kraju su zadovoljni i jedni i drugi. Real je pobedio, Atletico nije izgubio više od jednog gola, tako da mogu da se nadaju na svom stadionu da urade nešto. Ono što je bitno, ono što je zanimljivo jeste da je Atletico kiksa u ligi izgubiše 2:1 od Getafea, dok je Real pobedio 2:1 protiv Raja Velikana. Biće svakako zanimljivo vidjeti kako će se odigrati druga utakmica, a sada moje prognoze. Verovali ili ne, to je jedina utakmica koju sam ja pogodio sa tačnim rezultatom da će Real pobediti 2:1 Atletico Madrid. Sam bio ubeđen da će Atletico dati gol, kao što se i desilo. Narednu utakmicu sam prognozirao da će Atletico pobediti 1:0 Real Madrid, da će ići na produžetke i da će poslije Real dati gol u produžecima. Sada verujem da će Real lagano tu utakmicu završiti sa rezultatom 0:1, 0:2. Atletico neće moći dati gol, ali to je moje mišljenje. Vidjet ćemo šta će biti od toga. Tako da bacimo se na narednu. Sljedeća utakmica koje se bacamo jeste PSV je dočekao Arsenal. Ko bi rekao da će ova utakmica na kraju biti takva da na kraju ne moram više ni da pričam ništa o utakmici, jer šta god da bi rekao bilo bi suvišno. Dotiče se samo prvih par minuta. Arsenal je postigao gol, međutim bio je offside i onda ove velikog promašaja. Perišić je centrirao, Raja je tu dirao loptu, dolazi lopta do igrača PSV-a koji pogađa okvir gola. Ko je pogodio Rašlje i čini mi se da se dan danas taj gol trese. Neverovatan promašaj. Ostaje veliki žal za PSV-om. Nakon toga je Arsenal krenuo u svoju igru i nisu više ništa mogli da urade. Moja predikcija, ovo možda i najviše boli od svega sada. 1:7 je završila utakmica, ali ovo sad boli najviše od svega. Ja sam prognozirao, znao sam da će PSV dati gol i Arsenal. Igrao sam 1:1 ovu utakmicu. Mislim, kako je mogao Arsenal da 7 golova bez pravog napadača? Verovatno to nikom nije jasno. Fantastična utakmica i ne bi više ništa dužio o toj utakmici, jer nisam ni gledao toliko, ni highlightove, vidio sam samo tu promašenu šansu i to je sve. Bacamo se u narednu utakmicu i ljudi, nastavljamo dalje. Sljedeća utakmica je naravno Borussia Dortmund je dočekala Lille. Iskreno, na onoj atmosferi, sjajan stadion ima Borussia Dortmund, sjajne navijače, očekivao sam naravno laganu pobjedu Borussia Dortmunda, no to se nije desilo. A naravno krećemo od postava, ne prati ni toliko ni jedan ni drugi tim, imam Arenu, ali uvijek biram pre Premier ligu ili La ligu, čak i Serie A pre Francuske lige. Ono što sigurno znam jeste da je Lillu falilo dosta igrača i zaista mi je veliko iznenađenje kako nije Dortmund uspio da pobjedi. Krećemo od već 20. minute, 21. minute, kada zaista samo zbog njega bih gledao Borussia Dortmund. Karim Adeyemi, kakav je to majstor.
primio je loptu, onda sjajno predribalo Ismailija, ostavio ga u prašini i onda pokušaj centar šuta, na kraju to bio korner i iz te akcije naravno Karem Adeyemi vata odbijenu loptu tu negdje sa 16 metara i zatresa mrežu. Sjajan gol Adeyemija, zaista sjajan volej, u poluvolej uhvatio, lopta je taman pala, sjajan felš i to je 1-0 za Dortmund. Zaista, nakon toga bilo je udaraca sa distanci jednog i drugog tima Borussia Dortmunda u samoj nadoknadi, međutim poništen je zbog ofsajda. 53. minuta, jedan sjajna akcija igrača Lila koji su se ušetali u kazneni prostor duplim pasovima i pokazuje se zašto je dupli pas najbolji dribling u fudbalu. Na kraju nisu uspjeli da šutiraju. Jonathan David je možda mogao i da doda na stranu, ali sjajan dupli pas. 56. minut, potencijalni penal za mene, ovo nije videlo penala. Kažem, Jonathan David je samo hteo kontakt, dobio je mali udarac u desnu nogu, ali ništa spektakularno. Kažem, ono za Real Madrid mi jeste penal, ovdje nije i držao bi se te odluke, tako da je sudija odlično postupio. I 67. minut, Jonathan David, sjajan pas i ostavljena šansa. 57. minut, Jonathan David, kakav pas, sjajno ostavljena i onda sjajan šut za 1-1. Na kraju ispostavit će se i da je ovim golom na kraju je i utakmica završena tim istim rezultatom. Svakako za mene igrač utakmice definitivno Karem Adeyemi. Jonathan David također dobar, ali mislim da Adeyemi je pokazao svoje umeće. No, sada se dotaknem mojih rezultata. Ja sam ovdje, verovali ili ne, predviđao da će Dortmund pobijediti 2-0. Tako se činilo da su postigli onaj gol, da nije poništen pogodak, mislim da Lille ne bi dao gol. Ali dobro, 2-0, a u sljedećoj utakmici sam prognozirao da će Lille da savlada kući 3-1 Dortmund i da bi utakmica išla na produžetke, i da bi Dortmund na kraju prošao u produžetcima. Međutim, sada kako stvari stoje, isto mislim da će otići u produžetke. Verujem da će i tamo rezultat biti identičan, 1-1, i da će se utakmica otići u produžetke i da će Lille, zahvaljujući navijačima, proći na penale. Pa ćemo vidjeti od toga šta će biti istina. Ok, nastavljamo dalje sa utakmicama. Feyenoord je dočekao Inter Milan. I utakmica je išla u jedan toku. Na kraju je Inter savladao 2-0 Feyenoord, iako ne bi tako rekao. Prvih pola sata Feyenoord je pokazao da itekako mogu da igraju sa velikanima. Nisu uspjeli da postignu gol, bilo je tu dobrih šansi, ali prvih pola sata je definitivno pripalo Feyenoordu. Ovo je postava, dakle, sjajni golmani na obe strane su. Prvi zanimljiv detalj što sam ja izdvojio jeste samo gol. Klasika jedna italijanska, Dumfries vratio nazad Dumfries vratio loptu nazad, Barella centrirao i onda ko će drugi nego visoki Thuram postiže pogodak za 0-1. Tako je Feyenoord primio gol, nezaslužno možda, ali dobro.
Problemi se nastavljaju već u 40. minuti, koncentracija je definitivno popustila, greše u samom predaji lopte na svom terenu u opasnoj zoni igrači Feynorda, pa za Lautara Martineza koji je na kraju šutirao, ali golman odlično odbranio. Sljedeća ozbiljnija situacija jeste i sam gol. 50. minut se igrao kada je Martinez dobio loptu, raspalio po golu, ali svakako moramo i reći da je Zelinski fantastično dodao loptu Martinezu i šta reći, tu su bili dosta blokova, centar šut, blok, pa onda Zelinski sjajno vidio Martineza, dodao mu ovaj sam, nije ništa mogla odbrana Feynorda u toj situaciji. Naravna situacija, 56. minut se igrao kada je Feyenoord zamalo postigao gol. Onda sreće za Inter. Malo je falilo da Feyenoord dođe do pogotka. Sjajno se ovdje našla igrač Feyenoorda i onda prečka je spasila igrača Intera. I onda po meni, da li je ovo bilo za bijelu tačku po meni? Pa jeste i nije. Svakako ne znam šta bi Thuram uradio sa loptom. Međutim, gledao se VAR i na kraju dosuđeno da penal jeste koji Zelinski nije iskoristio. Tako da što se meni tiče, pravda je zadovoljena. Ne volim takve penale kada igrač samo padne zato što nema šta da uradi, šutne loptu goal out, bude neki blagi kontakt, padne i to bude 11-terac. To je to što se tiče od te utakmice, što je bilo zanimljivosti, a moje prognoze jesu bile da Feyenoord Inter će biti 1-1. Da, verovao sam u nerešen ishod Feyenoorda ovdje na svom terenu, a tamo u Italiji sam rekao 1-0 za Inter. Međutim, sada trenutno kakva je situacija, ja mislim da će i tamo Inter dobiti istim rezultatom 2-0. I ljudi moji, naredna utakmica jeste Paris Saint-Germain Liverpool. Ja sam se toliko radovao u ovoj utakmici. Tu je prštalo na sve strane. Mislio sam da će prštati na sve strane. Liverpool, najbolji klub trenutno u Europi, u svijetu. PSG sa fenomenalnim napadom. Kvaratskhelia je pokazao zašto je jedan od najboljih. Također Barkolo, mladić koji zaista ubija. I naravno Ousmane Dembele koji je zaista fenomenalan. Ovaj trojac je zaustavio samo jedan čovjek, a to je Becker, Alisson Becker koji je bio fenomenalan i definitivno igrač utakmice. Naravno od kralja Egipta nažalost nismo vidjeli apsolutno ništa. Kao od cijelog Liverpoola jedino koji je bio bitan ovdje jeste Alisson Becker. Sjajan golman, branio sve što je moguće i od mene ovih 9.4 treba da bude 11. Koliko je odigrao fenomenalno. Na drugoj strani jedini krivac koga mogu da krivim pomalo za gol jeste Donnarumma. Šta možemo reći u postavima, nije bilo naravno Gomeza zbog povrede kao i Gakpa, nije htio da rizikuje Slot sa njima, ali Arne Slot, kakav je tu menadžer, ko je mogu očekivati nakon ere Klopa da će doći ovaj gospodin. Prva bitna situacija jeste kakav je majstor Dembele, kako je prošao Robertsona, ko da ga nije ni bilo, zaista je bilo neverovatno to za vidjeti. I onda šansu koju je promašio Neves je promašio veliku šansu, ali ono što je već bilo bitno, a to je ono što je Slot uradio, spustio je odmah Diaza da pomogne Robertsonu
praktično se Liverpool branio sa petoricom nazad, imali su tako reći pet nazad, dvojicu levih bekova i to je Dembele iskorišćavao, lagano je prolazio Dieza. Situacija je bio 20. minut i gol Kviče, Kvaratskhelia, koji je na kraju nažalost poništen zbog minimalnog offside-a. Sljedeća situacija bila je velika odbrana Alisona kada je Dembele šutirao. Kakav je Dembele majstor, tako zna i da ispromašuje ove situacije. Zaista bila je 100% situacija i onda u istom napadu Barcola napucava sa obloclaja, pa opet Barcola daleko na tribine lopta ide. Sljedeća također situacija, Kvaratskhelia prolazi, šutira, Alisson, neverovatno. Šta je sve odbranio Alisson, opet Kvaratskhelia, slobodan udarac, opet neverovatni Alisson brani. Sjajno. I za kraj možda i najbitnija situacija, gospodin Darwin Nunez sačuvao je loptu, poslao Elliotu, a ovaj šutirao. Donnarumma je imao tu loptu na ruci, međutim nije dovoljno zategao, primio pogodak, te je rezultat završio sa 1-0 za Liverpool. Moj rezultat za ovu utakmicu je bio PSG Liverpool 2-2. Nadao se dosta atraktivnijem fudbalu sa više golova. PSG je demolirao Liverpool. A u nastavku, u sljedećoj utakmici rekao sam Liverpool PSG 1-1 i da bi utakmica išla na penala i 5-4 za Liverpool, da Liverpool prolazi dalje. Sada u ovakvoj situaciji ja kažem sljedeća utakmica mora biti golova. Jako uvek kad god mislim da će na nekoj utakmici 100% budem siguran da će biti golova, završe uglavnom 1-0, 2-0, ništa specijalno, ništa puno golova. Kažem da će ova utakmica završiti 3-2 u korist Liverpoola. Također još jednu, po meni, ja sam očekivao isto tako predobru utakmicu između Benfike protiv Barcelone. Ljudi moji, naravno koga bi preizdvojio iz ovih timova jeste samo jedan čovjek, Rafinha. Svojim golom je pokazao šta zna i šta ume. Vama bi samo izdvojio Rafinhu, je jednog jedinog česnog. Po meni dobio je česni 9-5, iako po meni Alisson imao bitnije i bolje odbrane, također česni bio na vrhunskom nivou i Barcelona je izdržala sve igrače manje i pobjedila na kraju utakmicu. Barca je do tog crvenog kartona zaista bila bolji protivnik i samo otvaranje već u 16. sekundi je Benfica zapravo imala prvi dobar napad i gdje je česni već tada odbranio i mogao naslutiti sve gledaoce svojim dobrom partijom. Već u sljedećem napadu, druga minuta, Dani Olmo je šutirao, bilo je to dosta blizu gola, ali ostaje rezultat 0-0. Sjajnih prvih 10 minuta i onda je Barca uzela u svoj tempo. Rafinha odlično je dodao, tamo je bio Lewandowski i onda nesporazum njega i Jamala. Lewandowski je opet šutirao i na kraju se to odbilo i golman uhvatio loptu. Mogla je Barca već tada malo da riješi pitanje, da olakša sebi muke, ali onda ovaj detalj sada, da li je ovdje bilo prekršaj nad De Jongom, nećemo znati jer niko nije. Gledao sam dosta na YouTube-u, negdje nema ponovljenog snimke da li je korišćene ruke ovdje prilikom ovog duela, gdje onda dobija veliku šansu Benfica i Kubarsi nespretno startuje čist crveni karton.
velika onda šansa tek u 43. minutu. Pa pogledajte ovo, gdje ćete bolju priliku od ove, ali Ščesni, sjajan, briljantan. Sljedeća također dobra prilika za Benfiku, 51. minuta. Odličan udarac, ali Ščesni opet interveniše i opet spašava ko zna koji put Barcelonu. I kad već ne iskoristite svoje prilike, kao što je to bilo u utakmici protiv PSG-a, tako i ovdje ima ko hoće, Silva greši, Rafinha uzima loptu i namješta se sjajan udarac, precizno, prelepo za 1:0 za Barcelonu. Posljednji napad Benfike koji bi ja izdvojio bilo je u 82. minuti, sjajan prijem. Tu si nekako uspije izgurati sa Martinezem. Gurno ovdje loptu i po meni ovo ni ne bi trebao biti penal. Ščesni skloni ruke i da ga malo dirao. Opet šta bi uradio igrač Benfike da ga Ščesni nije dirao. Već je bio u polupadu i zaista po meni ovdje zasluženo. Po meni eto, ne treba da bude penala. Sudija je pokazao na bijelu tačku, ali Barcelonu spasilo što je bila nedozvoljena pozicija. Tako što se tiče ove utakmice, eto, nesrećni Kuku Barsi, kao i Silva, bilo je možda bolje, eto, da je Silva dobio crveni karton, jer onu grešku koju je napravio kada je Rafinha iskoristio, je na kraju bio i završena utakmica. Što se tiče rezultata Benfica-Barcelona, ja sam predviđao da će Benfica na kraju postići 2 gola, ali Barcelona zato 3 i da bi u prvoj utakmici bilo 2-3. U drugoj utakmici sam predviđao jednu ludu utakmicu i 5-2 za Barcelonu. Sada ne vidim baš tako stvari. Mislim da će tu biti nekih 3-3. Neće se Benfica tako lako predati, očekujem jednu ludu i nezaboravnu utakmicu, tako da vidjet ćemo šta će biti od toga. I došli smo, ljudi moji, napokon na posljednju predikciju i analizu. Naravno, riječ je o Bayer Leverkusen je otišao u goste Bayern Minhenu. Očekivao sam dosta zanimljivu ovu utakmicu, na kraju se ispostavilo tako, ali samo zahvaljujući jednom čoveku od nove utakmice je otišlo u jednom pravcu. Harry Kane, majstor. Naravno, koga bi ja još tu spomenuo, mog omiljenog igrača, kog ja jako obožavam u svakoj karijeri FIFA ili bilo čega što sam igrao, uvijek sam dovodio Kimiha. Ja njega tako obožavam kao igrača, on je meni toliko dobar, a jako se malo govori o njemu. I tragičan meča, naravno, Mukiele. Jako glupav crveni. Idemo naravno prvo postave da prođemo. Ovo, kao što vidite, ovo je bilo startnih 22 igrača na utakmici. Neuer koji je poslije izašao, ušao je drugi golman, nije se nešto pokazao. Također igrača koga sam totalno zaboravio, koga isto obožavam iz Bayern Minhena jeste Musiala. Dečko šta radi sa svojih godina je nevjerovatan. I onda zaista kad pogledate Kimmich, Musiala i Kane, zaista Bayern Minhen je strašan. 3:0 na kraju, Kane je postigao 2 gola, Musiala 1, Olise asistirao, Mukiele tragičar meča. Xavi Alonso je opet nešto izmišljao sa postavama. Nisam baš želeo da vidim ovakav Bayer Leverkusen sa Fripongom u napadu. Već prvo po muško, Kane. Ne možete, jednostavno on je u kaznenom prostoru najbolji golgeter ikada po meni. Glavu postavio tačno na mjesto i postigao go. Olise je sjajno centrirao i tako je Bayern Minhen došao do prednosti. 14. minuta, Upamecano radi ono što je najbolje, to je greši
Frimpong velika šansa i sjajna odbrana Neuera. Kako je, ovo je pravi primjer zašto Frimpong nije za napadača i zašto treba da se drži krilne pozicije, odnosno beka. Nema on taj osjećaj za završnicu i to je tako. Sljedeća velika šansa jeste bila Musialina. Sjajno je šutirao sa nekih 3-4 metara glavom, pogodio je prečku, nije iz kornera. Nije tu, nažalost, imao Bayern München sreće. I onda Hermoso, druže. Ok, jeste golmanova greška. Musiala je to najbolje iskoristio, ali kako igrač u ovakvoj bitnoj utakmici ne gleda loptu. To je meni fascinantno i koliko god išla na dušu golmanu, po meni ide i Hermosu koji apsolutno nije gledao gdje je lopta. Zaista mi nejasno u ovakvoj bitnoj utakmici. Ne znam, samo je širio ruke i prepustio se, a Musiala to najbolje zna da iskoristi. Sljedeći onda Mukiele ili Makilele, kako god, sjajan start za Komana. Pa po meni i direktan crveni karton, ne ni drugi žuti. Pogledajte gdje je bila daleko lopta od Komana. Koman je već tu primio, gurno sebi u fur, digao i ovdje sad ne vidi gdje je lopta. Evo, gdje je lopta daleko, gdje on startuje. Zaista fascinantno. I onda, naravno, da li je ovo 11-terac? Po meni ne. Pogledajte gdje Kane pada, a gdje lopta ide. Lopta ne bi imala nikakvu veze sa Harry Kaneom. Ne znam. Za mene to jednostavno nije 11-terac. Jeste ga ta psoba držao sa obje ruke, ali nije on imao nikakvu utjecaj. Kane ne bi ni došao do te lopte. Za mene to nekako i nije penal, ali ono što je Bayer Leverkusen svakako uradio i zaslužili su da postignu 3 gola. Da prime 3 gola, pardon. I onda, za kraj moglo i do 4. velika šansa na kraju i kakav promašaj. Musiala je opet sjajno pokazao kako je lepo petom prebacio Hermosa, koji je lagano ovdje ispao, vratio sjajnu povratnu i onda kakav promašaj, prečko na kraju pogodio igrač Bayern Münchena. Sad sam već i zaboravio ko je to bio. Nemojte mi zamjeriti, puno analiza sam radio. Evo, prečku pogodio i ostalo je samo 3-0 za Bayern München, a moglo je itekako više. Moji rezultati, ono što sam ja mislio, jeste bilo da će Bayern München, Bayer Leverkusen biti 0-0. Zato što Xabi Alonso zna da igra sa Bayern Münchenom, ali očigledno ne zna da igra Ligu šampiona. I onda sam predviđao u drugoj utakmici Leverkusen, Bayern München 2-1 za Bayer Leverkusen. Sada verujem da će biti 1-1. Ljudi moji, to bi bilo to. Nadam se da ste uživali u ovoj analizi. Lajkujte video. Pozdrav!